Ikumet minutes ntsena kuphela wona ya 12 nhlekani mingisela umkana lona FM makomba ndlela na kuhlekanisa ku ronga yingisela xitichi xurko hlekani lo msumuno kuna mutla siku ra 24 ra n'wetile ya dziva msoko lembe magidimiri 24 ni khalanga pet mathebula in'wana risimato wa jimo xitlanga wa xingirtano wa xicecano makunele wa ndandadzi ntaka wena ni ri la studio 13 ya pulukwani hi la hitisela kunongonoko Afrika vulavula mumelerisi ncindani Eric Mabasa ifamba singofika le ka hafu kupela wara ya n'we nhlekani lowu kujani mingiselo me kolonga ningisela urikon la Gauteng eMpumalanga eNorthwest eLimpopo na wikumake audio streaming ha aMpumalanga na aMpumalanga hey aMpumalanga tintswalo leti mi nga na tona hayi kona yala ni mahlweni mi hi komba rirhandzu rorolero mi nga rivali ku khoma ndlela ya ha ri koho Mpumalanga ni ta mi byela thwiko kahlekahle va haxa va ri kwihi mi ta kota ku mi ya koho ni nge humi la ni nga mi byelangi ku va ta va ri kwihi hi ku kongomisa va khoma ndlela kambe va ha ri koho aMpumalanga va ta mi tisela na kona koho walowo kusukisela awara ya nharhu kufika awara ya ntsevu nhlekanile a mpfuxelelweni leswaku hayi a xitichi lexi na kambe ke vuyeni ka timhaka leti ta tiko reri tiko ra Afrika-Dzonga tiko ra Afrika-Dzonga ri na mahungu swinene tiko ra Afrika-Dzonga ri na mahungu swinene mahungu ya tele mingiseriwa mukana lona FM mi ta tsandzuka ku vulavuriwa swinene hi timhaka ta ntsumbu wa lowu nga hisiwa ekhotsweni leri ra Mangaung hikokwalaho ka ku va ku langutiwe ngopfu timhaka ta leswaku kumbe xana ku hisiwa ka ntsumbu luwa ku ta va ku ri ku ti dlaya ka nkulukumba Bester hi ndlela yaleyo kambe ke loko ya luwa vulavisisi ku ya kumeka loyi a ku languteriwe kumbe loyi a ku vuriwa kumbe loyi a ku ehleketeriwa ku i Bester a hi yena i Bester hi ndlela yaleyo seke n'winyi wa ntsumbu luwa kumbe vito ra ntsumbu luwa u nga hetelela wu hetelele u kumeka mutswari wa kona ye a nge le ku vulavuleni timhaka to hambanahambana tin'wana ta toho leti a nge le ku tivuleni mutswari i ku i la ku tiyisisa na ku vona leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga wa hakela loko swi ta ka timhaka ta ku hundza emisaveni ka Katlego Mpholo hi ndlela leyo se swi nga tisa hoyi yin'wana leyi ni nge na wehe kumbexana loko u kuma nkarhi hi vulavula hi yona hi ka hi langute ka timhaka leti ta ku i ri loko a hambana na manager leriwani ba n'wana loyiwani kumbe loyi a hehlaka ku i ba n'wana loyiwani a ri na mhani loyi a ha tike tin'hweti timbirhi se masivo ya va lavo tsutsuma se tata vuya loko xiyimo xi titani ku le ku tsutsumiweni laha handle a ni tivi ku hikokwalaho ka yini vavanuna hi fanele hi vana ivi hi nga ha lavi ku byala vutihlamuleri hi suka hi famba hi nyamalala hleketa ku vana lava ta ku kula hi yini hi remote hayi khona man ayi leswaku kama n'wana leswi mi swi ndlaku n'wetani hi vavanuna swi hetelela swi va hi ndlela yin'wana vhiki leri nga hundza ku ri na migingiriko ya Marula Festival hi lava ku tatwa ku yi fambe njhani a ku ri na vanhu lava va kha va tisa matitwelo hi timhaka to toleto ngopfungopfu vaxavisi va vilerisiwa hi timhaka ta ku onge tinhlayo ta vanhu a ti talangi ku ya hi laha a va langutelaka koho se n'waya mi ri kwele mi kha mi xavisa a hi mi tweneni mi ri yini ke hi lava ku vutisa va ndhawu leyi timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi na timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi eLimpopo mbangu na vupfhumba hi ta va kha hi bula na MEC Rogers Monama hi ta va kha hi bula na vona hi twa ku va ri yini vona loko va languta ndhaku ka ntirho luwa wa Marula Festival hi ndlela leyo se hi ta va kha hi bula na vona hi hafu ku bile awara liya ya hafu ku bile awara ya 12 sweswi nkarhi wa mina na wena mingiselo mugana lona FM a ni tivi ku mhaka liya ya hosi leya le UAE ya timhaka ta ku i ti kumele ndhawu a Afrika-Dzonga a ti akela laha xihahampfhuka xa xi nga ta fika xi yima koho wa nghena a huma hey a tiko lera n'wina leri tiko lera n'wina leri i joke leri loko va ku president wa le UAE i na ndhawu xiphemu xa yena lexi a nga hetelela ti akela laha xihahampfhuka xa xi nga ta fika xi yima koho xa ku durha kwalomu ya ka 20 wa mamiliyoni ya tirhandi ku ya ta kota ku hayi man mi tiko ra n'wina tiko lera n'wina leri hayi kona no
a ku tumingisela Mnganalo FM 0860002543 le tata African National Congress va nga ka nhlengeletano ya masiku ya mune ta bula to minduku loko se va pfarile ta twa ku va vulavule hi yini hi ndlela leyi kambe sweswi 0860002543 kandisa rito ka 0712659860 nkandisa wa wena u nga hundi minute ni khalanga pet mathebula wena u laha nhlekani wa wena a wu hetisekanga handle ka Afrika wa vula hi kona ku ta korekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus ila nga kona mingiselo Mnganalo na FM le ka 0860002543 tirhisana mathebula dp@sabc.co.za hindlela leyo nongana ko eAfrika wa vulavula hindlela yo leyo ku tumingiselo wa me ku n'wangulo wa we wu ri yini veri ku na mjani loyi wele ka N'wamitwa Titos khala ka ri jana sweswi ela ta tshame ri mjani wa ani kusukisela khale na khale ri mjani Titos se swi vula tani hambi wa ba mani ka mina va wa ha ri mjani ni ri na vatukulu kambe a ni ri phela a wu si tshame twa munhu a ri mkhalabye a vula un'wana ku papa kumbe a ku boti sweswo Titos mirini vula njhani khalaka ayi va lava na ku vulavula hi lava va le Dubai ane vo va ku tirhisa ngopfu nawu loko mi tshika ku yiwa le ka matiko ya vole or ko va komba ku tiko ra hina nawu wa hina vanhu va ku va na mali va le ku hi tekeleni hansi a hi khale sweswiwa ku na matsundzuka loko hi lava ku zama ku lava ku vuyisa ma-Guptas leyi va ri kwale Dubai hi hlulekile a va hluleke ku hi pfuna mara hi lava namuntlha va ta va khome 500 wa vanhu na swi twisisa ku va xavile ndhawu leya private game lodge leya airport mara ivi nawu a wu ri yini nawu loko munhu a ta a huma ka matiko ya le handle loko a lenda atikweni ku na swo tala leswi fanele swi clearisiwa va fikile vanhu va ka Department of Home Affairs va fika va langutisa ku humelela hi nawu hi ku laha a ni it's a private airport swi komba ku nga ka zangi swi humeleriwa leswi ko va swa xiximize hi khalanga va ndhawu le xikaya veri va swi tiva ku ku na vanhu va 500 swi vula ku va ku na ndlela yo karhi leyi va yi tirhisaka ku va kota ku tiva ku a va tirhi va le phela leswi swi nga tshama swi humelela ka le Waterkloof leswiwa swo tlhe swi la ku phinda hi ndlela yin'wanyana swi ta hi ndlela yin'wanyana a ni nkarhi wa ku matsundzuka loko ka ha ri na the Guptas va tini va ta landa va ku va ta mucatini va landzela laha ka base ya masocha sweswo va ta hi ndlela yin'wanyana komba kumbe na vona va ka Gupta hi vulavula ku hi vona kuma ku va kwaleni na vo sweswiwa va to celebrate mara loko a yi sweswiwa munhu a fika a chika va ta fika va swi vona okay leyi i Titos leyiwa mantwisiso loyi i khalanga leyiwa hi ti fikile so vanhu va fikile va 500 a swi loko hi na 500 ya vanhu va ta tlhela va tlhela va te va khome yini va seche hi va mani loko va tlhela kona va ta famba na yini ku ri na hoyi leyaku ku na vanhu va nge le ku ngungumeriseni swicelwa swo fana na suku na yiniyini ka matiko yo fana na va Zimbabwe sweswa ku taniya hi leswi swi le ku ilaneni swa xiximisa leswi humelelaka ane mi kuma ku hi ri tiko hi le ku toloveli I mean swo komba nga ku na wa hina a wu le ku tirheni wu tirhaka vanhu vo karhi a leswi swa xiximisa khalanga swi inani so mara anyway loko karhi ku vulavula so maybe va ta endla something before va tlhela mara swi komba nga ku those people a va khumbeki a va fanele va va landzeni leswaku va kota ku account ku hi n'we va mani mi tise ku yini va ta va landza njhani hi ku va swi tiva ku i va kwala kaya a ni va xavi ndhawu i va kwala kaya mara okay va xavi ndhawu lava nga fika laha va tikisi njhani nawu yino va huma matiko laha phela sweswo mina ni nga suki ni ku na private jet ya mina fanelenda America ku na laha munhu a nga ta fika lenda kona tanihi president a swi ta tiveka ku okay ku na president ya le UAE swi nga leswi va ta fika va chikela a Waterkloof se kusuka kwalano va connecta ivi va ya East London kumbe kwele a PE ya kona hi leswi swi fanele swi humelela leswi swa xiximisa karanga hi tolovele swa lokedini hi tolovele ku ta swin'wanyana tiko lera n'wina ni mi tweli bot nkesi
inkom ititos 0860002543. andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM, makomba ndlela. Hi sweswo mingisi ra Munghana Lonene FM u andlala u tshunxekile kambe ke minkarhi hinkwayo i tsundzuka ku Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona. Kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi. Ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makomba ndlela. sweswo mintirho Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni vakosi nhleka Ai khalanga. mempfokeni Swi ta ku yini n'wina ke? hayi me swi swa n'wina na swi twisisi swa tiko ra n'wina Oh, namuntlha loko nghena la ku leswo biha hi swo swa mina leswinene swa khalanga. namuntlha hi leti mindzuku hi leti kahle tiko ra n'wina hi ta pfuka siku rin'wana hi tiphina hi ku namuntlha hi lo ti tsakela ku fana na va loko hi ku hi nkarhi lowa wa 2010 FIFA World Cup hi ku feel it's yeah hi ti tsakerile swa ha ta ndleka sweswo kwa ka n'wina Khalanga swi tshova nhlana na ku heta moya na matimba leswi humelaka la tikweni ra ka hina. Loko hi khi hi vulavula hi tetana ku na nkarhi wun'wana ku na xivutiso lexi ni ti vutisaka xona ku to dya muhwani na la tikweni ra ka hina ki kumbe so exaggeratiwa ku thatheriwa na mara loko hi landzelela liya ya le UAE liya ya president loyi hambi hosi hambi president ka timhaka leti a mi vulavula hi tona i ta tisa a henhla ta leswaku ha ku vulavula hi timhaka ku nga ri khale lembe rin'wana ta timhaka ta mafikele ya lava ka Gupta va ya mucatwini a Sun City hi cokomba hi za hi hola kambe lexi a xi endla ku ni nghena moyeni Khalanga a ni swi lavi ku ta na problem ni lava switshunxo kambe ni vurile ku hi hina vamani va mbiyangwana hi ngo vonisana ku a hi kokaneni hi tindleve ku tiko leri onge se ri xaviwile i wholesale ka price ya wholesale why ku fanele ku va na timhaka byi ku vurhangeri sweswi NEC yi tshamile kwalomu yi nga tshama kona ni timindzuku hi ta bula hi tona lava nga ta kota ku nghena kambe va vulavula hi yini a ni a va fanele leyi va vulavula hi yona mara ndazu leyi yo voniwa hi mina na Peluka na van'wani na vamakwerhu lava va nghenaka kumbe va nge le ku yingiseleni na loko ku a yi voniwi hi hina hi ri hexe a hi fanele South Africa kumbe mfumo wa hina kumbe vurhangeri bya hina byi vulavula hi timhaka leti ku ri munhu loyi i ti kahle u xave kahle prasi kumbe i xave kahle xitandi a endla na landing strip swi languteka swi basa mara loko swi za swi hundzuka hoyi na byela ku hava musi ku ri hava ndilo na ha hlayisekile na mavona loko ni laha ka xikondo ni languta ntshava liya loko khale va muchaviseki va ha vitaniwa ma-terrorist a ku ta masocha laha tribal va ta va ka hi nyika kombiso ku loko vo munhu a ri we xibegana andla leswi na leswi mi tiva leswaku mi tsutsumela maphoriseni mi ya mangala kumbe mi endla leswi na leswi kambe hina hi endla yini va mbuyangwani sweswi loko mfumo onge wu tlele hi tinhompfu loko swi ta ka timhaka to xenga tiko hi ndlela leyi ene na ku basisa mhaka leyi a ni vulangi ku lavele UA na le AU va xenga tiko kumbe ematerrorist mara maendlele ma kona ku na xivutiso lexi endlaku ku ri no ni zame ku no kasi tiko le ra n'we hi ku na maso a ni na ndiheli ku ti associate na South Africa no ka ni nga swi tiku ni ta ya kwihi ni vulavula ku ve hi na vuxaka bya kahle byo president wa tiko rin'wana a va na xitandi haleni hikokwalaho ka yini swi hi tikela ku va hi vuyisa vakulukumba lava ka Gupta va ta langutana na milandzu ya vona va tenga a hi ri va na nandzu va langutana na swihehlo sweswi va nga na swona va famba ena hi la ku dlaya ni va ta hlamula swihehlo leswi swi nga henhla ka vona hi ta tshika ku vulavula ku hi va na nandzu a zangi hi vula hina ku va na nandzu hi ri a va ta hlamula swivutiso a hensini ka mhaka leyi yi nga vekiwa makatleni ya vona swi hela sweswo hi vula hi nga na vuxaka bya kahle ku fana le Tanzania ha sweswi best a ya loyi a nga vuya a ya loyi ene mativa loko se mi vula yaleyo swi ni komba kahle ku ri ha vilela hi 2 million liya yi nga n'wi transporta kambe hiya loyi i vuyile a tata u twa munyo ka madonzi futhi loko vo n'wisa matachi tenga a ri kona a ni vuli ku no i na nandzu n'wana wa vanhu mara maendlele ma kona ku na ritshuri la
ku ra ritshuri na tiko riri ri ra hina Khalanga Kavula. Well a hi yeni hi hanya kambe hi kona kwala ni nga kulela kona mina ni ya xikolweni ni ku ni dyondzela yini ku ni ta kota ku tirha kahle na vatukulu va hina na vana va hina na vamakwerhu wa hina namuntlha loko ku ri na switori swo tani. No Hayi. No, hayi. Sorry. Let me tell wako 0860002543. Hizo timhaka ta hina Afrika-Dzonga ku tshama ku ri na mahungu lama na la. Ni vula ku n'wina mi tiva ku timhaka ta swihahampfhuka ta civil aviation hi byeleni ku kahle ku endleka yini ku ni nga ya ni fika ni ti akela ndhawu ya xihahampfhuka xa mehe laha ka manghena purasini a hi xiphiqo ni kuma langsesi ti-langsesi ta ko ti fambafamba njhani hi ku kumbexana loko u kuma u tiva ku ti-langsesi ti fambafambisa ku yini kumbexana swi nga hi olovela hi kota ku na loko ku ri ku hi vanhu vo gungula hi hi kha hi swi tiva ku hi gungula hi kha hi langute tlhelo rihi i tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga tsakelaka ku ti landzelela tota leto mingisela Munghana Lonene FM ya ka nhlokomhaka ta mahungu kusuka kwalano hi lava ku ya ka timhaka ta ndzawulo liya ya timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba hi lava ku ta twa ku kahle bona loko va languta leswi marhula yi nga fambisa swona va kote ku kuma leswi hi nga ku i mbuyelo wa vuvekisi bya vona ke nako leswi a ku ri na vanhu va vulavula hi timhaka ta swiphiqo swa ku a ku na vanhu vo kenela ku loko swi ta ka timhaka ta ku va kota ku va xava leswi va ri ku xaviseni xana swi nga va swi vula yini hi ndlela leyi xin'wana swa leswi hi nga tsakela ku twa swona mingiselo Munghana Lonene FM makomba ndlela ka 0860002543 wingisele nongonoko Africa wa vulavula a hi tweneni ku nongonoko wa kumbe mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini ku na mani Nkosi na Chauke ivo hi famba ku na vona nhlekani wa siku ra namuntlha loko hi kha hi ku tisela nongonoko Africa wa vulavula kambe a hi tweneni loyi mingiselo hi twa ku yena angula a ku yini nga siya ka mani Nkosi nhlekani lonene botpet mi nge ni teka liyani ya president luya wa UAE n'wana bava vo ti endlela ku rhandza vanhu lavona tikweni ra hina laha bona ni airport liyani ku mikomba ku ri swilo swo ku swi na vukungundwani ndzeni airport liyani a yi tirhisiwi kambe hi yexe yi pfuxile a tikweni ra mani mi nga rivali president ministera Mtswaledi va tshame va yisiwa a court hi mhaka va Afghanistan lava va 22 va nga nghena laha va ri na vanhu vambirhi vo huma a America leswi mi komba ku swilo swa swi linga na America kahle hi mhaka ku ri security ya hina security class ya South Africa yi weak a yi na vusirheleri a yi sirheleriwangi hina a yi gadiwangi laha vanhu lavo ti nghenela ende hinkwavo ka vona va sechiwangi lava 500 va nga nghena sweswi loko ku ri ke va ta ku khome swidlayeke swi fika swi tumbetiwa kwala Eastern Cape Kapelani Vafundhini tiko ra hina ri file ina ku xakela khadi ka matani le kaya inkomu Mbombela Sabi White River na le Hazyview Ditaka wena twi eka 89.4 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela la hi lexihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula leswa best swi ti komba kahle ku swi vula ku nga va ku na vanhu vo karhi vo tala va nga huma makhotsweni hi tindlela leti nga fanelangiku ko va ku ya best yi ve yi humela ehandle mhaka ya ku u vile mahungwini ngopfu kusukela minkarhi leyo leha na ku va se ku na kwalomu sweswi a nga vonisiwa xiswona a za suspectiwa ku nga va ku ri yena lero loko ko va munhu ntsene lava va nga vangiku mahungwini va ve na ti-case ta ku tala mara va ri na timali ta vona swi ti komba kahle ku va nga va humile vo cinca tindhawu matshamelo lomu va tshamaka kona se anyway tiko leri ra hina leri kula ka n'wina a hi tivi Afrika wa vulavula I vupfhumba bya yini mara I vupfhumba bya yini bya mali ya yinyingi so ni vula ku hi suke xitshuvambareni Khalanga malembe ndzhaku wo kayakaya sweswi a hi na gezi a hi dyi loko hi ya mintirhweni hi ya ntirhweni nampundzu ku ri hava gezi I vuya na madyambu ku ri hava gezi I tlela na ndlala I pfuka na ndlala I ya tikuma ku tihunyi loko ri kulumiya ku fana kulumiya madorobeni I ya ri kuma ku ri hunyi Khalanga hi suka xitshuvambareni tlhelela xitshuvambareni sasa swi hisela na tiyindlu switshuvambara ai South Africa na Palamende ya rixaka Mingiselo Munghana Lonene FM 13 timinete ntsena ku pela awara ya 12 kheseli mani Nkosi na Chauke na nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we hi ndlela leyi la ku ya ka ndhawu leya ikhonomi ndhawu leya nhluvukiso ikhonomi na vupfhumba na
mbangu na vupfhumba hi la ku ya bula na vona kantsongo la hi langute ka timhaka ta ntirho lowu va ri na wona wa Marula Festival hi twa ku hi ku ya hi vona wu fambe njhani hi ndlela leyi hi fanele hi bula na MEC Rogers Munama kambe ke ku na mbulavuleri kusuka hofisini ya vona lava ta hi byela hikokwalaho ka yini hi nga ha ri na vona hi ndlela leyi. Zaid, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Good afternoon, Patrick. Good afternoon to all our listeners. I did want to, I wanted to attempt pronouncing your surname, but I realized I would not win. Hence, I stayed away from it. No, there's no master pronunciation. Zaid Kala. Zaid Kala. All right. Let's start from the beginning. The Marula Festival, which was launched some months back, has since happened last weekend. How did you find it as the department? Yeah, it started a bit slow. We need to admit the first concert. And in the same breath, Patrick, you'll recall that over the years, our people, the people of Limpopo, have always been complaining to say Marula Festival is for the people of Limpopo. Why is it that when it's time to pay artists, when it's time to perform, we are getting artists from KZN, Gauteng, and other provinces to come to Limpopo and benefit from this? So this year, we listened to our people and we took a different approach whereby Marula Festival will be 100% local. So when it's 100% local, the people of Limpopo still complain to say, we can't come to watch the same people we see every weekend at taverns, churches, and weddings. Why didn't you get us international artists? Why this and this? Why didn't you get so and so? So it was okay because we have a duty, a responsibility to listen to the people of Limpopo, our own people that we serve. We brought them what they want, and they still complained with that regard, and they decided, okay, no, we will not come and enjoy this festival because of those reasons. So it was sad to notice. It was sad to witness. You need to understand that Marula Festival, it is there to benefit the economy of Papalavora. It is there to benefit the small businessmen and businesswomen operating there. Marula Festival is a 10-day festival whereby we have influx of guests and people into Papalavora. All accommodations become fully booked. There is a range of activities whereby even hawkers or stall owners benefit greatly as we draw over 10 to 20,000 people into Papalavora at that time. So when you decide not to support, you kill the economy of Papalavora. You kill those emerging small businesses. And over and above, with the 17 years we had for Marula Festival, you will find that today we are witnessing businesses, black-owned small businesses, operating in Marula nuts. They have packaged it so well. They are selling it. It's something that we used to just go sit under the Marula, take a rock, knock it, and enjoy the nuts. Today they come packaged. We have Marula jam. We have Marula peanut butter. We have Marula soap. We have Marula beauty products. We have Marula juice. We have Marula beer. So, and these are businesses by our own people in Limpopo, by black people, that as government and as the people of Limpopo, we are proud to say, here we have established our own products. We need now to introduce them to the market. We need now to introduce them to the international market. And the support needs to come from our own people. But with the previous weekend, that mentality has changed. We have seen Impala Stadium buzzing with the number of people. We had a beautiful end to the Marula Festival. And yesterday also we had the Sunday Soul session here at Papalavora. We continued to enjoy those festivities. Accommodations, we struggled to sleep to get accommodation in Papalavora. And as government, we are going to continue
to bring this festival. We will hate a situation whereby the festival has to move out of Vaphalaborwa and also start circulating across municipalities. And next year, should it come back to Vaphalaborwa municipality, we urge our people to say, come support. This is your festival. This is about your municipality, your district, and your economy. And it is your festival, and we are proud as the government of the people to make sure that this festival continues to benefit the people of Vaphalaborwa, the people of Mopani district. And we have no desire to move it out of Vaphalaborwa. Now, you spoke of the event or the festivals. You starting slow. What could be the factor here, do you think? You'll recall that every year we celebrate Marula Festival around February. That is the time when the Marula fruit becomes ripe for consumption. So we celebrated it towards the end of April. So when we celebrate it towards the end of April, there are certain activities that can form part of that program. For example, the career expos, whereby we expect almost 10,000 learners to come and learn and get advice and decide on their career path when they finish primary education sector, so that they know where are the opportunities, what is it that they can study. Now, when we then do that in the first week of March to also accommodate the education program and not to disrupt schooling activities beyond the time frames that we have agreed with, we had those learners come here in Phalaborwa to do the career expo around the first week of March. And that is around 10,000 of them. So the people that benefit, the hawkers and the stalls, they benefit from those students that are bused here to Vaphalaborwa every year. So the fact that they were missing from Marula Festival this year, that is where the shortfall was. So which means the financial injection from our stall owners and the hawkers, 10,000 students were not available to give them that capital that they get every year. So that was that was actually the major reason as to why there was such complaint that it was slow. It was slow on the part of business injection to the small business owners that came to Marula Festival to get that financial injection. And what about the issue of marketing? Because during the inception of this very season of Marula, there were various events that were taking place at various districts in the build-up to the main one. And some people were saying the manner in which your department does the marketing, sometimes it's not on. I'm not sure how you would do it differently, though. What is your take on that when it comes to publicity and marketing of the event? Okay. Yes, there is an element of truth in what you are saying. The issue of marketing started very late. The issue of marketing started very late as the lineup also was provided late, and most of our people, when it comes to marketing, they want to know who will be performing on stage when it comes to boost the concerts. And with the lineup being availed almost a week before the festival, it hampered some of the marketing activities, and the people not knowing who's coming, not being able to plan to say they are attending. Hence, the attendance wasn't very satisfactory on the first youth concert, but it was highly attended over this weekend. So we need to take a blame there when it comes to marketing as a department to say that needs to be improved on. There is no way Marula Festival is the biggest festival in Limpopo annually. So there is no way we should start a week or 2 weeks before. So when it comes back next year, people should not be surprised when we start
talking about it and marketing it as early as December, because that is what needs to be done for it to maintain its status as Limpopo's biggest event. So yes, with the issue of marketing, the people complained. We listened to the complaint, we looked into it, and we found that the people are right, and we need to improve with that regard. I see. All right. Date Kala, thank you very much for speaking to us. I'm sure we're going to have a very, out of the learnings that you got on this year's event, we're going to have a fabulous one when it comes to 2024 Marula Festival. No, definitely. It's going to be different. It's going to be, if I may say in my youth language, it's going to be off the hook. And we will advise everybody to make sure that they are there and they don't miss it. And with the issue of lineup, whatever happens, whoever comes there, we have done it in both ways. We have got 50% in national artists, 50% local artists. At some stage, we gave them 70% national, we gave them 30% local. Now we got them 100% local. So it was still a complaint either way. So we'll see how best to do it, to see how best we can mix both national, international, and local artists to perform on stage. So we're going to have to work together and put complaints aside and remember that Marula Festival is about economic injection to Limpopo, to Vapalavora municipality, to our local businesses, and to improve township economy. So whatever happens, it is not about performance on stage. Performance on stage and issues of artists are a mandate of a different department, not leaded. We need to focus on attracting tourists to come here. We need to focus on supporting businesses. And by accommodation facilities being full, the petrol you put here in Vapalavora, the food that people buy from the stores here in Vapalavora, nightlife, they go to activities at Lulekane, Namahale, they still attend some of the clubs here in Vapalavora. Money stays. Either way we look at it, with the influx of people, money remains in Vapalavora. That is our focus. That is our goal. The open air concert and the youth dance movement, that is just an added bonus to what the concept of Marula Festival is. And we are saying that that influx is necessary, and let's invite people to support it based on that. We are trying to industrialize the province. If we can do so with the Marula tree and the Marula fruit and the products that emerge from that, we will have achieved our goal as a provincial government. And we need people to focus on that and realize the miracles that came up in the past 17 years of Marula Festival by having all these packaged products now being available and availed by black people. And that should always be the focus of the Marula Festival. If I were to give you an advice as well, your department should work very hard and not snub the combo. You see, we have the biggest shareholder in listenership in the province. So if you work with the combo from the beginning, I'm telling you, you won't go wrong. Otherwise, thank you very much for your time. Thank you very much, and thank you to all the listeners. And I have listened to the bullet. I take it as well. Okay. So from Gadalon FM, Baraba Bulana Kukumba, Zaid Kala, Baskaka, Ndaudo Liat Makatan, so economy, Mbango, na Fumba Kawlo Light Makataku, Les Asubilelo Sakum Sat Makataku, Ikokola Kai, Nikungarnati, and Turngana Kabashavisa, Le Aka Festival. Eso nga tala si fixa ka shimune chinga kono ba kusubilero som shakolo ba strili starlam swako ya amahleni ndlela nat makatati line up nkama wani miri milava ba Limpopo ntsene loko ku ta ba Limpopo miri hayi nge voni ba Limpopo ntsene sweswo tani vengere swin'wana swa leswi mi fanele ku swi languta kasi yo hetsela yaliya ya ku loko vo fambisana na switichi leswi nharhu Munghana Lonene FM, Thobela FM na Phalaphala FM va nga ya kule hiko a ho ti nandzihisa I xitichi leswi swi yingiseriwaka ngopfu a Limpopo. Se loko ku ri ku switichi leswi yingiseriwaka ngopfu Limpopo swi vulavula miehleketo yi vula sweswo ku va fanele va famba na swo hi ndlela leyi la ku ya ka mutivi wa nawu va ta hi byela hi timhaka letiya ta
vakatlego letiya na wait ku nyika nkarhi wa ku va bula na hina kambe se ni pfumeleni siku na nundza laha hi kona ku ta korekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. munghana lonene FM makombandlela Yingisela Twi eka SABC Plus. enongo timinati ntsena yi nga se ba awara yin'we mange misava na maninkos na tichauke se yaka vito leri ni ri rhandza njhani na Abigail Abigail Ngobeni hi bohi nga ta va ka hi bula na vona mitiviwa now kusuka ka AG Ngobeni Incorporated hi bohi nga ta va ka hi bula na vona kusuka le a KZN ri xe njhani la KZN sis Abi vutsari ri xe kahle swinene hi xivotini ka vona hi xivatela na vuyingiseri hinkwabyo bya Munghana Lonene FM khensile swinene sesi wa mina ni ri rhandza ngopfu vito rero venge hi leswaku loko munhu a za ku hi Abigail u hetile hi mina mi endla research mi ta swi vona ku hikokwalaho ka yini ni ri rhandza vito leri a hi sunguleni la sesapi mitiviwa nawu ku na timhaka leti ti nga koho sweswiwani timhaka leti khumbako katlego loyi vekiwe hi vuriwaka leswaku DNA yi komba ku hi yena loyi a nga tshwela a khotsweni se va ndyangu va tikomba va ri ku tikeriweni ku twisa mhaka leyi ku ya mahlweni ni byeleni leswi va nge va lava ku swi endla swa endleka na koho ku na nandzu laha khalanga mina ni sungula hi ku va ni ku loko yo ka hi nga hundzisi marito ya nchavelelo ka muti lowuya hi ta va hi nga endli swona ntiyiso mara loko hi languta aka xinawu ni twile baba van'wana luya u vulavula timhaka ta ku mfumo a va nga na ntiyiso ka vona ende va lava ku va teka va va yisa mahlweni hi xinawu ku va leswi swi vitanaka ku va suwa va kota ku va kuma leswi swi vitanaka hi xilungu ku compensation ku hlamula xivutiso xa n'wina khalanga swi nga endleka ku va suwa kumbe va yisa mfumo a court hikuva hi languta tlhelo ra ku va twisiwe ku vava amoyeni wa vona mara swi ta lava ku va ku lavisisiwa vulavisisi byo enta swinene hi ku loko mi languta laya ka nandzu lowuya ku na vanhu vo tala lava va nga involved kumbe lava va nga kona hi languta vatirhi va ka G4S hi languta correctional services hi languta xiphorisa hi languta vatirhi va le muxara lava va nga humesa ntsumbu lowu va humesela ka munhu loyi a nga riki munhu wa le ndyangwini kumbe exaka ra le kusuwani loko ni lava ku ta hlamula xivutiso xa n'wina khalanga ni nga vula ku va nga swi kota mara swi ta lava ku va na vulavisisi byo enta ku va na vumbhoni lebyo khomeka kambe swi fika njhani ka ku swi vulavuriwa hi munhu loyi a nge ba n'wana ku ve a nga n'wi vonangi loko a hambana na mhana yena a ha ri na tin'hweti timbirhi a khwirini ra mhani a swi nga pfuxi yin'wana milandzu kwalano van'wana va ku wena i vulavula njhani hi ku khalanga mutswari wa munhu i mutswari wa munhu na nawu wa n'wi pfumelela ku va a va na vuxaka byo karhi na n'wana wa yena hi nga ka hi nga ngheni swinene aka relationship ya yena na mana n'wana mara tanihileswi a nga tatana wa n'wana swi tikomba ku ve na vuxaka lebyi byi nga va koho n'wana loyi a nga sifo loko mo yingisela kahle recording liya mi ta n'wi twa a ku a va na ndlela ya ku vulavula u kotini ku hi 2018 a ya hlangana na n'wana loyi ko va timhaka ta ku kusukela hi April ivi a nyamalala a nga ha koti ku nkuma leswi xi nga fika xi n'wi khumba ngopfu i matikhomelo ya xiphorisa aka nandzu lowu hi ku loko mo n'wi kahle u ri va n'wi byele ku n'wana yena u lovela a yisiwa xibedhlele a hundza emisaveni hi kuma sweswi ku leswiya swi nga vulavula hi xiphorisa a hi ntiyiso ene a ni tshembi ku hi ri Afrika-Dzonga hi ri vaaki va le Afrika-Dzonga wu kona ndyangu lowu faneleke wu hundza ka leswi va nga hundza ka swona hi dyondza yini la khalanga hi dyondza swo tala hi dyondza swo tala hi mhaka ya ku hi vona matirhelo ya mfumo
ngopfungopfu loko swi ya hala ka leswi swa nawu na lava ku nga vona va faneleke va hi sirheleta na lava va faneleke va endla sure ku va na ku ta ku yini ni ringeta ku swi veka kahle se ni tshame ngopfu KZN na xitlangana xa nhlahla xa ni lahlekela mara xikolo mara loko ni lava ku ta hlamusela kahle ni ta tsundzuka ku correctional services yi na vutihlamuleri bya ku munhu va n'wi vuyisela ka community a cincile so hi kota ku vona la ka best ku swa endleka munhu a gweviwa a ya jele a fika a hanya evutomi bya le henhla a ri jele a tlhe a tirhisa swilo swa mfumo kumbe tihofisi ta mfumo kumbe vatirhi va tirhela mfumo ku va va n'wi pfuna ku va a huma swi tlhela swi hi hela mali ku n'wi landza a Tanzania Khalanga swi dyele mfumo mali mi ta swi vona ku ve na swilo swo tala leswi nga koho ku ve na ti-government departments to tala leti ti nga va involved la ku na vanhu vo tala lava va nga riki kona laya a court namuntlha lava hi nga na ku tshemba ku lokukulukulu loko ko yisiwa amahlweni vulavisisi lebyo enta ku ta va na vanhu vo tala lava nga ta va amahlweni ka court ku ta hlamula hi swiendlo swa le ka case leyi se i wa ka mani Katlego kahle hi ku na swivongo swimbirhi la xivongo lexi xa Xisuthu ambari ta xi ona loko no xi vitana van'wani va ring ni ta xi ona loko mo xi vitana mara mi ta tsundzuka Khalanga ku ri hina hi Vatsonga na Mazulu na Vasotho va na tindlela ta vo ta ku endla ka ngopfungopfu ni ta kombisa hi lava va hale ka Zulu Natal xivongo a va xi vitani loko ku nga vanga na ku nga endliwanga timfanelo ta ku mana loyi na n'wana loyi va humeseriwa mali va hlawula hi ndlela leyo ku atela xivongo ta kona so hina hi ri Matsonga a hi swi tirhisi hi ri loko n'wana a ri wa ka Khalanga a ni nga swi tivi kahle halaya Vasotho va le Bloemfontein ku swi tirha kanjhani mara leswi hi nga na swona hi le xivongo lexi ku sungula hi bishi ni lahlekelaka a ni lavi ku ta xi vitana se na xi ona mara ni xi twile va xi vula sesabi hi khensile swinene ku va mi bule na yena loko mi nga ri KZN mi tshika mi tihala Limpopo mi ya kwihi liya akaya le aka N'wamitwa phela mina ni tswariwa hi ndhuna bomu le aka N'wamitwa mavela hansi ka hosi bya hosi N'wamitwa wa vumbirhi mi swi hlamusele kahle ngopfu na ta vula yini kwalani ku hundza kwalani mi nge he vuli swin'wanyana hi ku timintsi ti ko hambani vo lahleka kaya hi le kaya yena wa khensa swinene hlayisekani mi yimela kahle hala KZN ku dya ku engeta u khensa mina Khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene FM inkomo sweswo mi yingiseri Munghana Lonene FM vito leriyana Abigail i muyimeri wa nawu kusuka ka AG Ngobeni Incorporated ka hi bula hi languteka timhaka letiya ti khumbaka Katlego va ku Mpholo van'wani va ku Bering hi ndlela yaleyo kumbexani timhaka leti kumbexani a ni ta tsakela ku hi bulanyana hi tona ka ntsongo ku andaka mahungu ya misava ku vana va ze va kula va nga kuli kahle hi mhaka ku n'we vavanuna ma va tsutsuma n'we vavanuna ma va tsutsuma a mi va tsutsuma loko ve mi va tsutsumi hikokwalaho ka yini vana vo tala lava kha va kula va nga ri na va ba vona miti liya hi nga yi tolovela a ya ha talangi masiku lama liya ya ku ta ku ri na bava na mhani na vana va kula va kha va kurisiwa hi vatswari hinkwavo vambirhi swiphiqo xi le kwihi kumbexani loko bulanyana teto hi nga pfunana tanihi hi rixaka ku ya mahlweni a hi kumeni mahungu ya misava na mani nkosi na Chauke hi vo va hi nyikaku mahungu ya lawa tindlela yin'we ntsena mahungu lama ya seketeriwa hi laha kunjhani Khalanga leswi endleka ku la tikweni ra hina nga ku se ku na matshopetani na mathumbani presidente ya tiko rin'wana swi ta njhani a ta ti akela ndhawu wa kuma ndhawu la ka hina la nga ta fika a xikela kona swi vula ku ti-airport ta hina a hi ta nchumu ni swirhongo sweswo president yena i ri yini loko a swi twisa leswiwani na no a veki mbulavulo na yena president hi mhaka ya muxaka lowuwani munhu loyiwani a tlheleli la taku hi kona loko a ri na timali a hi talani i ta yena a nga ti tirhisi a nga vi na ti-powers a tikweni ra hina ku hava na wun'we la nga va ku na ti-powers ka tiko ro ka ri nga riki rona ra hina so leswi hoxekile se total wrong please Khalanga president a vi na angulo ka timhaka ta muxaka lowu swi hoxeke ngopfu a mi ri na Justice Nukeri kusuka la eKrugersdorp inkomu
eka ni botpet na muhumelerisi a na ku hlamula ka leyi ya thabo best a South Africa yi file South Africa ko va xithombe ku ndliwa ntirho wukulukumba ngopfu laha un'wanyana munhu u tshwini un'wanyana munhu nyanga mali le jele n'wana un'wanyana munhu sweswiwani u tshwini i nkuma hi mhaka ya vukungundzwani bya un'wanyana munhu mfumo wu ri yini correctional service yi ri yini twanani sweswi hi loyi president wa kwalomu u na ndhawu la South Africa yo pima ku tshama xihahampfhuka xa yena mara munhu u tshama Mkhukhwini Alexander a nga na ndhawu yo tshama ahe botpet khalanga mathebula na bancinjani bapet leswi ni nga ta mi byela xo botpet South Africa yi le ndzeni ka nyimpi leyi yo ka yi nga pasisiwangi ku na matiko ya ku fana na va Russia lama tinyimpi ta vo ti vonakaka ku vanhu lava va lwa matiko ya va Sweden matiko ya nayani ya tikomba ku tinyimpi ta vo va ti pasiseni ku kalwiwa South Africa yi le ndzeni ka nyimpi yin'wana ya ku hindza matiko lama malwaka vanhu a va dlayanisi swona leswi vanhu va dlayanisiwaka swona la South Africa swibamu hi swona swi hetaka vanhu lava nga na swibamu vo owna tiko leri loko i pasa nawu wa tiko leri vo va wu cinca va tshemba ku loko va kaneta nawu va ta ku dlaya i lwa na munhu wun'we mara i ya tikuma u dlaye vanhu va ku tala nyimpi leyi ya ku va dlaya 10 wa vanhu botpet khalanga swa vava inkomo a mi hlangana xidzedze ku tshwa ka Silwana hi Malimepet mi nga kale mi rhwexa vavanuna enandzu laha ka ku avana ka wanuna ni wansati ku va ku ri na swivangelo swo karhi kambe mina leswi ni ti vutisaka swona eka mhaka leyi loko namuntlha va va ta humelela tatana loyi swi tivekisiwe ku yini leswaku i n'wana wakwe kona vatswari va mufana loyi va hala ka xisati a va kona na because loko a ta vula timhaka ta ku humeli va hambanile va ri na 2 months a yi basangi kambe no tshemba ku u yo tivisiwa a za a landziwa nako vanhu lava va nga dlaya munhu loyi va za va ya va n'wi veka leyi vona va fanele ku va hakela a ku lavisisiwa ku ze ku kumeka vona va lava n'wi dlayeke ivi va hakela eSilver Maleke kwala bread 0860002543 veni ni nga mi rhweshi mpingu n'wina va xinuna hi mi tweneni le ka 0860002543 hi ta tlhela hi bula na holobye xandla xa holobye wa timhaka ta vuhlanganisi eAfrika-Dzonga lava hi nga ta va kha hi bula na vona hi landzelerisa mhaka leyi va kha va yi endla a Limpopo hi Ravuntlhanu ta tsundzuka ku hi tsandzeka ku bula na vona se hi ta bula na vona hala ka 20 minute ku bela awara ya 13 kambe sweswi i nkarhi wa mena we le ka 0860002543 lava nga kandziyisa rito va twile hi mi khenseli swinene ku va mi teka xiboho xa ku endla tani hi ndlela yeleyo ku na maAfrika-Dzonga lama ku nge le ku ringetiweni ku va kota ku va va susiwa le a Khartoum Sudan hikokwalaho ka nyimpi leyi nga suka le hi ndlela yoyele mi swi twile kha hi bula na Professor Themba Sono 0860002543 na tshembisa ku ntariteka riqingho rero ndaka leswi a ku na supamakete yo chipa ku tlula usafe leswi swi vula mbukutelo yo tala eka swimakwa swa n'wina leswi mi swi rhandzaka ngopfu swa nkoka swa siku na siku na swo tala ku ma 400 gram ya black cat peanut butter hi 29.99 na 2 liter ya Ubrand sunflower oil hi 68.99 ntsena mi nga kayeli eka mbukuto leyikulu na swo tala mimbukuto yi kumeka ku fika leti 7 ta May 2023 ntsena eka usafe laha swakudya leswinene swi xavekaka masiku hinkwawo 0860002543 buto Obri Nhlekani ya ni vula swona Obri but Obri Nhlekani khalanga me pfukile me rin'we ya ni vula ni hlamusela hi mhaka ya ku ri mi ta ni khomela xichangani xa ka hina batena hi nge Setswana lawani vanhu van'wana va ku va xichangani bate Setswana hi kule xona la a masikala so hello ne me ngiseri ya mina ni hlangahlanganise mhaka yin'we ya ku ri hina vanhu va Afrika-Dzonga na ku a yi koti ku fanela swilo emahlweni ni kombela ku ri loko wa kota ku twisisa ku kota ku vonela swilo emahlweni South Africa yi nga lunga vanhu valungu lava nga kona sweswiwani la South Africa se va sesile lavaya va khale lavaya se va humeterile lava nga kona valungu lava ku ri va kota ku twisisa ku ri freedom hi ncini and then lexi nga kona mina ka n'wina ma South Africa hinkwenu ka n'wina
a hi vhotela party leti wa ku ri yi ta hi kota ku hi lunghisela misava leyiwani because of swilo swin'wana na swin'wana swi hlangahlanganile and swilo loko swi ka swi hlangahlanganile so hi busy a complain mina ni ri ka n'wina a ni chavi ku byela munhu un'wana na un'wana loko leswaku a hi pfuleni mihleketo ya hina hi kota ku ri ha vhotela party leti wa ku ri yi ta hi humelerisa amahlweni mara mina party leyi ni yi tshembaka ku ri nga hi humelerisa yi nga cinca xilo xin'wana na xin'wanyana la ka Afrika-Dzonga. It's only one party. I party ya DA leyi ku ri na swi tiva ku ri un'wana na un'wanyana i ta kota ku va strict a government. He mi fike njhani kwala ka ku party ya DA yi nga kota ku yi humesa ka xiyimo lexi yi nga ka xona namuntlha? Ku ri ni fika kona mhaka ta ku ri loko ma langutisa sweswiwani murhi wa munhu wo ntima ku ri munhu wo ntima a kota ku va strict i mulungu. Handle ka mulungu munhu wo ntima a nge pfuki a ri strict. Department yin'wana na yin'wana leyi nga kona laha South Africa sweswiwani ku tele vanhu vo ntima va yiveteriwa ku tithendara titiwa vubururu va vona ku ri va hlangana mara mina lexi ni swi tiva ku ri munhu wo ntima i kota hi mulungu na swi tiva ku ri loko se hi voteli DA na mbyela van'wani veri DA ya ri na xihlawuhlawu se loko mi vhotela yona swi vula ku mi tlhelela ka xihlawuhlawu ke? DA a yi na xihlawuhlawu lava ku DA yi na xihlawuhlawu i vanhu va ku rhandza ku yiva DA a yi na xihlawuhlawu DA yi na ntiyiso leswaku wele swilo swa ku fana na yini na ku dyondzeka loko ikhomi department ya masipala ma vona municipality vanhu vo tala laya a va dyondzekanga ende loko va nga dyondzekanga a va koti ku rana masipala kahle timali ti tlhelela ndzhaku ti tlherisa yini instead of ta lunghisa swilo swa ku fana na tindlela na yinene wa ti tlhelela ndzhaku so ku ri there is a problem lexi ka kona la mi ta vona ku ri munhu wo ntima sometimes hi committee position lexi the position leader hi nga dyondzekanga. Nametwe. Yeah. So a hi voteni hi famba hi votela DA yi ta lunghisa swilo hinkwaswo. Nametwe bot 0860002543 a hi ku timingiselo mina ku u angula o ku yini Khalanga nhleka? Khalanga mpfukeni? Mpfukeni mjani? Mpfukeni Khalanga. Na khensa ku va na mtlhelo ku minya xinkarhi nitsongo mani and then rhandza ku khensa ngopfu nambara leyi nga ri hi kota ku nghena hi ku hambanahambana ka yena okay ma ni nghena makeni ku na mhaka liyani ma ku yi fambisaka nyana ya ku swi endlekisa ku yini kahle wa hina va papa hi nga lunghisi kun'wana hi sukela vana va mhana va vava ku na ti-challenges to tala Khalanga ku na n'wana kun'wana a ni wu yingiserile laniwani va mhani van'wana va na xivindzi a vula straight ku ya mina ni nga n'wi protecta nuna mehe ku ri ku i dlaye munhu mandzisisi so loko se swi fika laha swi vula ku na problem yana yikulu but Khalanga mi nge pfuki mi tikiselekini mi karhi mi so nafa mi hetelela mi endla swilo leswi ku va ri ku na ku dlaya n'wansati mi hetelela mi ya gweviwa vutomi mi nga swi tivi swa ku sukela kwini se ku hambana na problem i ku i sweke mukhapu swa fana i spaghetti swa fana mandzisisa ku swi fika kwini a ni mi twisisi ni hlamuseleni yini ku fana ku yini na yini laha okay loko i ringeta ku miyela i ti vuyetela ka vona va mhani lava swa hi va siya i timhaka ta ku hi va siyela i timhaka ta ku vo tala va kona kumbe lava hi nga hlangana na vo hina hi nga va siya a va na vutomi bya a va devi kahle kambe misala mi ya swi vona se ku ri na n'wana awa hambiloko va ri vakulu i vanhu vangani sweswi kwa tiko leri n'wami huma ka rona va nga riki na vavasati lava va nga sungula na vona va nga va susela virgin vangani va twa ku vava hi twa ku vava ende hi fela phakati famba ni-police station namuta sweswi va ta soma ku yimanyana hi boti i nga tshama 8 hours wa ha yimele ku ya ku valantsa nsati wa wena loyi a nga fika ku endlela mistake meri va susiwe yini botswet 0860902543 ihlekani papa hello aye minjhani mata wa xiphiqo xa me yini na n'wina yini i ku n'wina mi le ku ni yingisele na foni ni mi tlhe mi ni yingisela ka radio se loko mi ni yingisela ka radio swa hlwela ku fika kwalano se swi endla ku
hi staff xewetana ko tala loko a mo tima xiyanimoya hi vulavula hi foni a swi nga ta ze swi hi fikisa lapa kombe u khomeri meri yini n'we na ku malavele ya vo katlego gore ze e tikuma yi ri khotsweni I mean xitipo xa vona xi kuma xi hisiwini so mavonelo ku hi huma vuswetini lava nga na mali va tlhina va teka advantage hi vo hina hi pfumalaka swa le mandleni hi ndlela yi xikombiso matsundzuka ku ve na nkulukumba loyiwani boss ya bosasa David Watson yes ve ri va lovini papa lavaya ene hi wu vonini na nkosi wa vona ya ku ri ha nchumu laya a ku ri ha nchumu so swi kombisa ku ri mali mi ni ri mi la ku ta ni hlamusela ku a ku ri ha nchumu hi mhaka yinini mi fike njhani ku a ku ri ha nchumu laya ku hoxiwe xidumbu xi kha xi huma moxara xa munhu un'wana haya xa kulukumba Gavin Watson ku dlile ku ya teka over munhu un'wana ku yena ta endla investigation ya kona i tlhile ya helela moyeni nya sweswi a tiveki ku ri ku i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso na kambe hayi ha swi tiva ku ri a hi ntiyiso ne so hi ku komisa mi swi tiva njhani a hi nge vuli ku ri hi swi tiva njhani a ne swi na ti-investigation loko swi kha swi investigatiwa loko va za va swi tshika mpfhukeni mi tiva ku ri ku ve na mali kwala yi nga huma ma vona ene mi nga kuma ku a va lo swi tshika mpfhukeni vo ka va nga swi fikelela ko karhi va ha ri ku endleni vulavisisi rini swa khale ngopfu sweswo a yi tiyisi leyi ya muhaxi so ntsena loko se mali ya David Watson yi ta va se herini ne va ta investigate va tiva ku ri loyi va nga n'wi dlaya laha ku ri mani tanihileswi nga humela ka mfana ka loyiwani ka kulukumba Thabo Besa mali se a yi ya ku heleni laya se mi kuma ku ri mali yo se va hakela ti-officials yi va se yi kha yi hela hikokwalaho mi nga kuma ku se va tiveka ku ri va le Tanzania va khomiwa va vuya laha tikweni ku ya khomiwa more than maybe 20 ya vanhu ku hume ti-bribe to tala ngopfu ti-high officials ka case leyiwani so loko hi ta ka leyiwani ya vo lavawani president kumbe ta ku i hosi ya le UAE vokulukumba Mohammed bin Zayed Al Nahyan mi tena rona vito rero so yaleyo loko ni swi cheka mina va vona vo Guptas there is no way ku ri va ta vuya South Africa as long va ha ri na mali a wu khomiwi loko ri na mali ya South Africa hi kwihi mi nga tshama mi swi twa n'wina ku ri ku na lavawani ve ri mani vo Donald Trump va na timali ngopfu kambe a mi tshami swi twa ku ri va na airport Zimbabwe va na airport vo Nigeria swi humela kwala South Africa this is a playing ground what is this nametweni khense boto min ni khense ngopfu mi te vito leriya ra president wa le UAE mani Mohammed bin Zayed Al Nahyan nametweni khense swinene boto mina khensa swinene sweswo mingisero mugana lona FM 21 timinete ntsena ku bela wara ya 13 hi ravuntlhanu a hi fanele hi bulele na xandla xa holobye wa timhaka ta vuhlanganisi na digital technologies muchaviseki Fili Mapulani lava hi fanele hi bula na vona hi ku simekiwa ka the ya rona digital ambassadors program a xifundzentsongo xa Capricorn hi ndlela leyi mani hi bula na vona hi twa ku va ri yini hi ndlela honorable good afternoon and welcome to Munghana Lona FM nhlekani. Hi, good afternoon, Patrick, and thanks for having me. How are you today? And good afternoon to your listeners as well. I'm okay, Patrick, and how are you? I'm fine, thanks for asking. I was looking forward to hosting you on Friday. Unfortunately, you did not show up. Hey, unfortunately, Patrick, by the time we were supposed to be with you, we were still busy at the launch of Ya Rona Digital Ambassadors Program, and I was on the podium at that point. I see. Yes. Can you kindly take us through this very program? What is it all about? So, Patrick, Ya Rona Digital Ambassadors Program, it's a program of the department that we are rolling it out, working with NEMISA,
MEMISA is an entity of the department that is responsible for training digital skills, digital literacy. So we are working with MEMISA to roll out this program. Now, through this program, we recruit about 15 ambassadors. So we work with the municipalities. So in each district, we recruit about 15 in each of the municipalities. After recruiting them, we give them training, we give them the necessary resources, we supply them with stipend. So we train them so that they are able to go and train the community members in the targeted communities. So through this program, we aim to massify digital literacy. Because we know, as we are contending with this fourth industrial revolution, there are new technologies that are being introduced into the market. And so what we want to do, we just want to train South Africans with basic digital literacy, the ability to be able to operate a gadget, a computer, and so forth. So we're utilizing that, the digital ambassadors, to be able to roll it out in the communities. And what exactly, if I may ask, will the ambassadors be doing as they roll out in their various communities? So they will be training the community members. So what we do, we provide them with the training, a bit more advanced training for them, which is the trainers program. And then they will go out to the communities, and then they will utilize the training background and utilize the tools that we would have given them to go out to the communities and train the community members. We are aiming to reach out to about 15,000 South Africans in this financial year to be trained through this ambassador. So we have launched this program in the Northwest, in Uvira. The program has proven to be a success, has been rolled out also in KwaZulu-Natal, and we were launching the Limpopo leg, which was at Capricorn. Already, we had recruited a number of ambassadors. We've already trained them. They were there during the launch. So we intend to roll it out throughout the other districts of Limpopo, and from there we'll go to other provinces. Will you be present in each and every district as and when the ambassador or the program is being launched? Unfortunately, I won't be present in all of them. Okay. But wherever possible, I will make myself available. So, like for instance, we have launched it in the districts. The MEMISA officials are there doing the recruitment. We've advertised to get people to apply. They are going through the applications, and then they are doing the appointment. I'm not part of those processes. From there, they will go to another district. If I'm available, I will join. If not, they will continue to do that as well. And you spoke about this program showing some success in the other provinces already. What is it that you're seeing that depicts to you that indeed it's proving to be a successful program? It's proving to be a success from two levels. One, from the excitement that it is creating and the kind of uptake that we're getting from community members coming forward to want to be trained to become digital ambassadors. In fact, we're receiving more applications than the space that is available. So in that respect, it is proving to be successful. On the other hand, we are beginning to see the kind of impact that it is doing, because these digital ambassadors, they are going out to the communities, they are training community members. So you can begin to see the kind of excitement when ordinary people who have not been able to
operate a computer, for instance, or operate any other digital gadgets, where they are getting trained through that. We are utilizing the municipal offices. We're working with the municipalities to roll this thing out. So it's beginning to create this kind of excitement in the community. It's beginning to help us to be able to roll out this digital literacy, because it's important for us to do that. Mm-hmm. It's important for us as a department to train the community members on basic digital literacy. So to that extent, I think it is proving to be a success, because we can be able to quantify the number of people who have been trained. As we conclude, Honorable Deputy Minister, what will be your parting words, particularly when we look at the fact that community participation is paramount in this issue? What will be your advice to the community members that are listening to us in 30 seconds, if you may, please? Okay, our message out there is that please participate in this program. It's a very important program of government to equip our people with basic digital literacy. Participate if there is an opportunity for you, if you feel like you can qualify to be an ambassador, please submit the application when the adverts go out. If you are ordinary community member, please look out for MEMISA. The ambassadors will be on their way coming to your area to train you on basic digital literacy. Honorable Deputy Minister, thank you very much for giving us time to speak to you this afternoon. We really appreciate it. Enjoy what is left of your Monday. Thank you very much, Patrick. Okay. Isweswo mingisela mngana lona FM xandla xa holobye wa timhaka ta vuhlanganisi eAfrika-Dzonga na timhaka ta technology a kha hi bula na vona hi timhaka ta pfhumba leri simekiweke va ri the ya rona digital ambassadors laha va nge ri pfhumba leri ri pfunaka ku lemukisa na ku dyondzisa rixaka hi timhaka ta vutivi loko swi ta ka timhaka ta technology va ri va tirhisana xiyenge lexiya xa the National Electronic Media Institute of South Africa va xi tivaka hi NEMISA ku vona leswaku vukorhokeri bya muxaka wolowo byi hetelela byi fika yanani mahlweni vantshwa mi landzelela mi ta kota ku tiva na swilaveko hinkwaswo leswi swi nga ta hetelela swi endla leswaku ku va mi hetelela ku mi va mi nghenelela ka mapfhumba lawa nokona ka humerisiwe ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula wa rismart wa jima xitlanga wa xingirtana wa jejana makonelo wa ndandadzi ai ngoveni na yena yo ekwari mpfukele khalanga mpfukele mjali ba mpfukele ku ve kahle ku hela ka vhiki na ngopfu hileswaku loko no ze ni va laha leswin'wani ko va bona ko va bona n'wina ke a ku ri njhani oh no hayi ku ve kahle swinene hi hlayisekile mahevo halo the no hati magomo nga ku lo dya nyama ya rhole swa hati taniya mara lexi a ni lava ku ta mi vutisa kumbexani swi nga endleka mi nge tshama mi hlangana na swona ne mo kuma mi kha mi fana na mi i leswaku i tshama i rhandza munhu leswiya so na loko i dya min'wala i twa nga ku nga n'wi siyela so ai